so abeti paye pa ewo man mu Edru say ye ba be yi assembly members a esan say aban dia epese onya ni nkrofo ma omubua ne opese woye no say amanyoku no obia wo interest wum say assembly members na omba assembly hondodo na be ye onkrofo se ne be ya omudi nhihye bi ba na saafo na boa amana tema ye den atimi akoso titi no ye bodawru say ye nko communal labor ahokeka na amanfo de ye den ediko ene ade ene esan party semti no se ne mi party ne wo power nipa ni party ni power no nimpa e bo no say mi feel no no ayede aba nti se so bua na bibi kura akoso a esanse ani monyan no ba mi a me party wo power no nti no we na o drag ne fit na o twetwe ne ho o kira nso ono nso ba power na e wo se mi nso mi sorry waka na me bua na ono nso na mambo koso a esanse mi nso mi ni power mpese daachi mama yoku ba power no na me nso na me twetwe me ho nti eno ama nkabo mu spirit a na ye wo ye nkru to so no ende sa spirit no metima ka se aba fom pa a eyi agia gumpo a assemblyman mo manfo wo sekumolo electoral area wa sampa eno wa jama not mention mu ewo bono mantimu onumyafo yaya trawule na ebusiane ahenkan kasiye yati ehugu monteso ne ani adehye bi twetwe nkomo ani ye reporter kwabna kim wafa benkum no akonifa no akwatifi no akwatoye na chesa wani adehye twetwe nkomo sa na obi sase unse obi wo ho a inyakopon bo no wabo ne bema enti so ni akone nke bia nyakopon sa benei ana wo aka so mebe sesanti wo bema no pa na se wo mpe obeye ba ebi mu kire se wo mu de wo mu nye pa nka ombe sesa ye ema wo bema no wo mu mpe ebi mu so kire se bema wo mu se de papa wo mu nyakopon ba no baby sase asane wo mu te ne sa pepepe na wo mu epe no no mbeka ne se ne ka ne wonya tenten wo pese wonya tenten pa na ne wo ba hu se aha bema na eba no na wo ne ahenkan kase atwe komo no wo mu kire se wo mu kase bema na wo mu pe no wo mu kire se ne nti a wo mu pensa kraye bia no wo mu hwa ema oba sori a ejuma wo ye ne efie ejuma nya asem ketuwa wo si niema na wo nu aduane na wo prafia no kura ne twoma wo kra wo ye no susu firi okra ne wo ba yi bosume nkuru akwantuo wo be fefuru obe bresa no kura so ka ho bie bosume nkuru ne chini ne wo kwakoda o ye se chim na wo chim wo musi ni nyina kanfu ano enya de a wo mu kwasesa akoye oba da se ne nyakopon bo mo be ma no sa pepepe na wo mu penti se nyakopon be ne na wo biso mpa se ne wo mu tienta na wo mu chesa be ma yo de papa wo ye be ma ene se wo firi adwuma ba na ubedu fie na bia wawale wo yere wa popo asiwo na tse wo so akotena ho ha den ya ha mre na ne wa ye ne kama wo ye ne ne kire so de no wo de ato so wo mse be ma yo dent se ne wo motie no sa na wo mope no Pade jami bom fufuro pade mi de bema na o even kra bema no kwa me pese osane bika ho ma me wode mfe pade ni bika ho ma me ma bema no emu ye du kama na mi hu say yes bema na me pese jami bom bi o ye me bema ye me tintin gram ye TikTok kra na me say nice guy height de se mi ni bi sa banka jami bom bi o am pese nka me nya height ma te say LeBron James money bema pade pese me ye bema na me ye if say bema de jami e kira o e ma de ma o problem say bema o de answer obey adwuma nyambe bo bibia obenya sika so bi ahwema enti no oba de mempe kra mi chikwas ma ye oba mempe se yidme wo oba kra be ma na mepe ye bo ma ba bi opa de a me le kama be oba mum because member ye bread too much te we ye see bread no ye de hwan krofo mama no enka me so me be oba na enka me so obi ahweme sa na enka mepe enti abusia anu no obi sanka ono no wo pe be ma na be ma ni mu adu no aye tenten ebi so wo mo petenten to say LeBron James ne nkrofo wo mo ba na wo hu sa wo mo ba ebi so wo mo pe ma if say ma no wo ba ye society mu ase na ma no opportunities baby wo mo timi wrewra so wo ma ye mema no wo mo entimi wrewra nti we aya mema bia wo mo ye potem ana ye reporter kwabna kim atene hugu monten so a wo ne wo twetwe nkomo kwaku afi adeshima ma yemfa omanfo agitonde entoso ye betiasim anyidie nsemu na hotwe mu entertainment news no ebiasi si papa ebiasi na ba ko biam deba teacher ni bi oya English teacher o da wish wakochi school ni abayi obi na
said the what posano or jen said the all come more good rub mafra or kafra and free. Oh, Tamo is all got Tomo 5,000. Yet 10 year the Fronato so or kafra said the what posana san. Midimusa moba. Me pacha en kan for marketing department or semen kanjo say. E den apeso bonde uru. E den en apeso waka on sem o radio so. E den pa na apese ni pampempem te ebri kumamu. E ya en kan FM so. Nyame adom iboma ekọ akiri na ye watie fo nso pa. Ani tibrani anso ya mo na wade ton de enkoso. Free marketing manager 0244 290093 0244 290093 yade ya ani tie ntroma yade emfa wonto na nanom e wonse do nyankopon graza de no mpe se watena wono na yade bi akum wa abro no ankasa nton samfre o ye pa ntimi pa cho ya hwompum se de osore na pa na atiedu ato brush so na de akotwitwiri usin no brush na se de no se de osore a ebia wo kwakofoka open ntama no wafo no atua na de ukono sa so na ka na ma se esana se ntumi fuo ne sa utobi gumpe na de ne ko eno so asade no de pe no nipadua no so ntewache bia banwa fa no ko hospital ne jai se wo de nanam paebo ase ne jai se wo de nanam kika onsem nkone enhwe professional way me pa to de sa dakodaku bi ade ni kon se be kunkura bon se ekun nti nei so pe bia be hwe wo mpom fitu tisu kosu nase ne hu yade a haw na de adura kana ma na kwa Jubilee Hospital di enta meka san se mfidi awdrubia ebi wo ho di twa scan di lab test di hwe oba wafa afuro di hwe oba na koda na hoden akwanhia bi asi ye operation sem mfidi weni na ebi wo ho me pato di etimachu bi abo wani ho ana se bia esichiyade ne mujabro so tetu sem mfidi weni na bi go se tam tu yade a bia ye so ko Jubilee Hospital di den se yankran ya sabia nso womochi health insurance na insurance nso eyadwuma hu sampa eyadwuma ukita sika kitua bi pe ye be hwew amwadura ebetu yade nase canteen wo aduane bi obenya bi ato omo numbers 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784 645 Jubilee Hospital ewo achemodan ufra boabo na okọ dan amantra samso no so a ena obi hu omo se perfect health care se odi owo bia ba odan ne mpotema ba bia be ko bia ye wo bia bia ya ye no soronko ama awo efen awo bia ye odi ba brofoka sema hotel ebi a guest house ebi a lodge ene de ekeka ho me patro odan ne mpotema no sei hotel ba ko a yesiem ama na standard ama ni partner wa na ni pada ho na so mu dweno B Plaza Hotel me patro no bo so eda fom nipa wa ye no na ne bio a guy odi abrochire na abodan eno timpatro de owo bia bampotam ya na won pese obegu anim ase on pese wani bewu wa bra wa ba wi a wakona eya fa no ko B Plaza Hotel won be hwe ne kama ama na sum adwono edan bi abeje no di nipa pe bia ebi wom TV fridge gas cooker bibia ebi wom me patro empe so a ebi wo hono nini na no B Plaza Hotel ewo bi ana mo sanso ewo ejade batedan bia ho na hye so mam se mo yadwumako bi mo pe ba bi akoye nhyiamu a wo mo edan ya fa nipa makomako aduasa a air conditioner sanso wo ho timu betumi afele comfortable be kamo nsem obia antibi B Plaza Hotel baby we park o car security yendum light nini na etuatua so kama enuane so de forget it achemodan MTT di kwan so na obehu B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel wo mo numbers ni obetumi age save to phone so bibia ni ode frɛ mebo yebeja odan maduru ha o yebeja odan bibia ni na onti ase afrɛ B Plaza 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 Afei ODI Electronics home appliances na papa no ya so ya ha ne guti brane beje wodie
Eniema ne so de dos ye papa TV ka ho bie fridge wo ho deep freezers afei gas cookers blenders kettles washing machine eniema no dos papa panti yensa ye honko ahaya no abeje wo de oje ya na de akosi dem ko de wo na wo kono na tie ODI Electronics home appliances no watete so sane be ya wonsu betimi atobie na wonso sane wo my Ghana ye yenim na chese wonso wo ko wanim saa anu nti watete so ne boa no eda fom ye papa panemum ebia na ne wo pe no wusika no enso ODI sa wo de bra fabra wo beje na ne aka ne tua ne kakran enti enya bo anu ana ne adekora wotua ho sika no wasimu wa beje wade wona wo de sen won kwa wo de wo bia ne wuni nchemu wo bia ne wuni kese bia ODI Electronics watch maboabo wone Ahenkan 93.3 FM ana ewa dan kro mu aye bo adwuma denden bra na beje wo de frɛ penifo 0554 171393 0554 171393 now so bra abeje wo de se na bia bibia so betimi akonka na say 0550 900600 0550900600 na beje wo de afei Jumo Herbal Center wo sini pedua no ehu hia ye papa pentina se ma ne nya se na wakasa mehu yanka bedu won na akechire eni to Jumo Herbal Center esa wadi Jumo Herbal Mixture aba na tie Jumo Herbal Mixture ne ye nie malaria TD yade ebete ne te malaria fever ebeyi ni nyina so afi wama wusisi na ya wo nan na ya wo ya eni obi wo a wosimi pechi me honam nyina ya me ya waboda bridge no Jumo Herbal Mixture beyi ni nyina so afi ho afemi nwa ba ya de wa ye calendar wo fie ye nyate pet ne wo se bosome na so ese ha dwen ye papa onya Jumo Herbal Mixture yi bi ebobo a ebeyi sa ya ni nyina afi won tikotokofo ba park a won tehwe wona wo sene wona wo kɔ kopenwe yi bi enso so enum stomach ulcer typhoid ebeyi ni nyina so afi ho afei Jumo Herbal capsule so ewo ho edro yi eye ma ne mema nyina edro wo bia timi bubo bie ene low sperm count ebeboa no afei wo yo ba wo bubo bie ebeboa ye papa ma wa himfie wo no eho so etimi ate na ba wa den na sakonwapo no wa betena so esa wo kwa ene ne odi ba ye bia infinity wotimija wo ho edan wotimija wo ho smesiama Jumo Herbal Center senindre ya ne wate apete pharmacy shops wo dan nyina no benya bi anti wada pharmacy Ochini Ba drugstore always Kofisco Kennedy drugstore na Nachu Messi LB Amoafo ho nyina no benya nre yi bi atom Fred Jumo Herbal Center penny for 0244 043110 0244 043110 na woni empenifo so entwetwe enkomo afei Alhaji Hankuri Enterprise waso no yenim ne dada ene enyuma wo bo mpatem ananyasem ketwa na wasaba ene wo ba ye ne niema no watitu sise hu entikwana kwaje wodie wasi provisions no ahodro ne ewu pa bia no sabeka say ye mo na wo pe sugar na wo pe milo kwal oil milk eniema no provisions na dolls ne ewu pa bia no sebra na ebeje wodie afedi suafo a wamo onto aso school no wamo na provisions na akese abafu na ya wamo pepa Alhaji Hankuri sa wo de wo ba bona humem Alhaji we na mepe obedu wo no na waboabo ni nyina no kama nti wo kwa ya na wakoje wade wo na wo kro no Alhaji Hankuri Enterprise ewo Achimoda wo eyi wo Opportunity Bank any South Brim Rural Bank no wo mfinfini wo ntempe ana tese wo bo adwuma tenten friend 0245 447138 0245 447138 na abusia Ahenkan 93.3 FM wasi adeyo ye ka ye ne sane etie pepepe sane be ya ye potem so betimi etumpom na ya didwumadie bi ehhehye so wasi wote ba menso mebube na tese ye kon kan sa bebuo na ye tenetene ye ho ye kasemu na tese ye kakwa kasakwane ade na ye kwaniti Ahenkan FM esebra
na usubra bedi jumani bie sene be abibia so ebetimi akonkan ti friend penny for 0593649595 0593649595 na se enkomo twetwe ne yentra so fra chede bofu pa so ana chese edaso a enya sem ketua wa ubedi nkunim na ne achede no eseweni ense ka kire adishima ma ya to anwumre no sia akankase no so no wasugu so ya wutie ewo wati wasum me pa cho chere wadwen Frankie Friday chere wadwen fa 0594841044 0594841044 text message and a WhatsApp Facebook ni YouTube live on so odo adwen chegu on my bekenkan ediama o eni gidie nsemu eni atiesie na meko epremantem entozo school bako ye we premantem late akuapem eye benkum senior high school na school yi wamote no afiapem ahankro diosomia aduanan enkron 1949 na se enyamfi shama akumako aduosommiensa 73 years ana benkum senior high school enya ewolate akuapem we premantem na school yi ekutani pamprempre wom kutani pa babro empimu empima hanu ene ahanum 2500 wom business course science general art general agric home econs and visual we ni course wom ewo benkum senior high school na sukuni ba kwa efa na Erica ba nipa bia tese ya shada bon pa Erica ba obi a owompokuya kakra osanso ewo achinyam ewo animnyam kama bibia gyinagyina so fefefe eno say SHS phone so ya mpempi JHS ne amaso nhyada nya densa ti bebre na akra kọ entoso school no na wo ye mabunu ti eya dodo na akra entoso school na omko eko break no nti akra na se ohwa ne honam pa sochen ti sasadi na awia boso ete yiram sana akwade se den bobretie se don nantia uhu na chi uhu na nima se den nantia no na teacher ni ba ko asport no pa teacher ni o chere English aya fani mano da kumensa ha de biehu Erica ba na adwombone abani trim won school na chance de ana won baje kura eya sese dwa nwoma sua enwoma eda finfin yesanso di jakura to asese dwa na pampam na so teacher ni hu a na ozo fatu baby me hwa adas me nka mi school ne badge na wa pia to baby kura dedene sa na ne di Erica ban ya chi school ni a wo benkum achia ma mikin watume akwakochia kodai edna no afefa no ho adna ko radem ene na kasa efrasa ye nnuama meko wiase one na dafunfunam enya daketo anzo na sa ekoso ni na no na obi nso enya hint no yesi ba bia nyankopon bebo na mpese na bonsanso toto no momone na obi nso tell no mu video na anodin ke yima ohwebi sa de esi ko ho no na emo anoeden na eno na teacher ni ekoti jewie ya video ba bontin teacher ni na gya tum sampa wakochia kwada no aye ne ho adwuma na opasku ni chew gusku na ni ase na ose de nchema no koyesa no ehu pa na ma no koyesa ema video no kura san ba bontinti opacho papa osre teacher ni na kasa wa abro ni school ni koda wie. I've regretted everything I've done. Idima kumechi. I'm a mama no kwan. I'm a girl with payama. Midinim go asia bremi ankasa me ho. Ne omo mo kan bia. Idima kumechi. Paucho menu sro kata. We menu aketwa. Maisha me ho so me de akoma. Haye ni ni se me. Find a place in your heart to forgive me. I don't know. I feel useless. My parents have even given up on me. They've given up on me. I'm going. I don't know. I still have my same life. I'm will be Baba's life. I'm going myself. Like, yes, be myself. Find a place in your heart to forgive me. Dear me, say me walk cry. Yes, me walk. Yes, but the fact me answer. Me walk cry. No me go because me say I'm yes. Enti mi pesi simoden mi pesi simoden na ma fesi abusia teacher ni amutini nkan
ɔkyerɛ English ɛwɔ Benkum Senior High School ɛwɔ Late Akuapem ɛwɔ Puremantam mu na sukuu ni ɔne no kɔda Erika Ba ɛnso akasa ɔno nso asɛm ɔka nan sɛ teacher no munya no na munim de ɔde yie mu ɔdam hɔ no ma ɛna sɛ de me filo me video ma kamo mɛ sɛ ɛn dan na de na teacher ni ma kɔda na de kamo yɛ din kra munim de sɛ me na ma me video mu yɛ me yi na me kan na mani agye na me ha obi afiri mi so anka mo agya de mo yɛ no kra ɔse han esan sɛ ɔno na busuafo apono na bufuafo yi na ma ɔno so nam no so na dwen plan ne nam na ɔse teacher ni no ɔno ankasa na ɔlai ma no na ɔlai ma teacher ni no pa na nsɛm ɔka na abusua bia na ɔden na so kakra chigu a ɔma so no tie bi when you say the catcher, when you say no, papa, my own time, papa, nothing, papa, rejected. Wait, the pan didn't against you. I'm not called Erika Brand. And again, that's what I want to find you because the ban out to turn on castle, but you with my own. I didn't even want to say, like a yes, here, come back, my father, baby. I mean, who's the entertainer? Can say yes, no, come back. I'm a sign nature point. My regret is I chatted you. My intention wasn't to be father. I go really teacher to let me chat you. And I realized that I have fallen for you. So I had no option more than to be with you. I propose to you. You'll be a book of the time. You're paying them. That's all they can't let me stay in the house because we be here. Ti awusia ene no so antini ya me sisu biem oso no na kwati teacher ni pe ana afi di asinti na busanfo yi na ma se adenti ena suku ni abaiwa watumi anya kukudu atwam teacher ni amo no so waji na tofom se jim ti se benfo utwa ya bona hwevom me na konfo agu ogbo menfo pa tumi bobi hwe on ade be cho be ko na oda kija wa bo teacher ni na hwevom simple kra Obisa we ye Samson ni Delilah ye pencil. Ti suku ni abai wo ni teacher ni oche English e wo Benkum Senior High School Akuapem Late. Ekokodi nhyiamu mpaso agudie no. Erika Ba na abusua moti ono nso nkyiremu no. Abusua ya to ansem ne so na watwe ya hyase ana nse bi hyase se bobo ban ne etese gospel musicians ene womo ayi womo akwakoye bi and it's a ubesha nechi, that's a ba echinyam no wenya and ya mohomo, and your besha ni yam no so ne fruit, not as a flat power, say flat Tommy kakra, a tuaso kakra, not as a word of boy brassa, not who call with him. Na no, Anna Cecilia Mafo, a frumuba, Wabeka said James as I dear boy, and ya boy, so need your one more beardi, one cobo beardi, casanemo, tufo. Was ye papa passes a gospel musician a wire sad and one yai, Nanya dear Bobwa. Was he yanam yako benyan at Sabre ya wabu frebbing yanga. What ten in your name my any day, and it was our near cron what nest in the so as a washer one amount to a woe to 2 beers and a beer Dutch bino, one usubenya baby pebiagina, and any were dear children was near your dear nim nantie. Anuti yes ya wa musatu wa besresa ni nyanom anyom tofo a wa mo yesa ne ma no mu nyai wase ni titru ba ku bi wom na sa ba ko ne de anya de obebo ni din wa tresa sa wo kokoye sa de no yo bo na body enhancement wo koye bia ne wutwam a mema no wo mutimi hwa wa wo obema bitimi sugar ene wo behwa wa be sesimani num wo wie ya na atekọ ansa na ebete akọ na se ne atwe konkro ne kan ye no wo di na akọ bebe a ensese wo di ne ekọ enti ha dwunye papa pantu wo besere esesa ni nya no ntuni na wo ye sa de no wonyan nyanya de a ebo wo hwe se na na monto nyina aye nia Kristo epe na emom enye nia ono epe
Be a waiting me biano, or say, me quano, obi nyeden, and quajan and chain. A gison and me Christos. Now, why, dear, or any pompon fee, or the assay we. No, I way pompon fee. Sister, you to me. A dear, I would nip a day. A bedroom may be no overbrush from me, penny, she and a sissing for pump. It's will be only be crana, ubu once a war for so, and your maminko pedro we, send your bayer, bearman or wine. Nadia echo to heavy. 5 minutes, I bet you when you so. Who call baby? Never moon says 5 minutes. And what you are saying, your mabby brave. One will be a theatre, one will be a Yasini. Sansun can we see ye and uncle we in a year. Uncle sister Yum to me. Uncle be her fat. Uncle Sandy Pen contain who better use. May overcatch him send you crossing. And may be catching me say, Tama, where do you crossing? Yammer prayer, or there will be out and your dressing your deco heavy. Nipa Wakuma and the young couple. Or Bible saying, Yaya Komama, a pea. Into Idea Wakuma mana who pays a pea and manim pea. One of which I win him Christo ye. One dressy ye. One share who ye. A perias in your man. One so woman, one so on them for the such a Enti sister nyum tuni edi abaye no sister nyum tuni wa hu siesie ma nenya ne Kristo epewe aya maame Cecilia Mafu Arishima Mafia to ansam ne so na Ghana nyum tuni baako oye Ghanaian reggae artist ya fa na Black Rasta say abra no ko school e wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST no na ma womo amamata na womo yadane pa na no wo ye womo fe womo pe no esanza no wo fe pa na so no nanim atise cha na ni anim ene na nin keten fe ti o se no kra na kuma no na so ni nam no suro wantumi ama eman mu bia se oh ma wo se o yadame ntimi so metwoma wantumi anya sa na so ma okani na ne se we na yade atototo no abrabom na nso obunani egu so osan to aso kabiem se mpempi so koke university wono mo no wo kodi sa so ko perform no nwum ni bia so de won boje ne so no nyasem kito Black Rasta on the abrabom a ye na kosem no ene waka bia kire ese ni yentie no. I was one of the most handsome on campus, so my face caught a lot of people. I didn't have dreadlocks, but I had a unique face that people said I had Chinese eyes, and a lot of the girls liked my Chinese eyes. But I was so shy, I could never approach any girl. And because of my philosophies, people would gossip and you would get popular. But I became more popular when I started singing. I grow while so trying. Came to the university campus, and I was invited to come and perform. Black Rasta or two reggae Ghana nimba abusia ya to asem ne so na enrada wa my Ghana ene etese yegusu ye adwuma bia sewiemu ho na ye tititi hu ense bi kukwaso wa monten so ane ne edi kan ba ye na tese ye kwhwe na ne enukura trodo ye kaso obi man so ye de bi anka yen ye di ha esa kwa ya na tese comedian ba kwa wo ye maimu wonu kro ya asanso yesini twani ane wagini din ye papa baba spirit ebeto dwasa watwa nananum ewonse do na Ghana boto ara wiye papa na ana ansana enrada na ebeba amasara wusem yesi ne baba spirit din sembi etimi tutudwa yade a wayade ye ekwan a wofa so pere ne nkwa ema ne ho beto ni nyina wode ni nyina da esusu atimi tudwa wochem sa wayare papa ene wakasa wanyare ya na oboa yade wayade bibie papa ne owuo ne nkwankwa nta nyina wakwa kodu a chasa ne ho susu atimi atona wogina ne naso se ne ehu ye ne ka nyina ni se wo sa beba na sinitwe wasa betras na asresemi obeyi bia ma yasrafe ye koda sori ya se watwa nananam ewo ense edo me yare ya pa mi wuya mbaka se mawu ana masaba yare ni dio awasa na mayembre manum adoro na ko atise malaria na mayeme wrons me bibia pepe tati no aye 2 years ago but a free January way and I'm sidabi baba dia yemi no mantisie enti aba wukimi adimia to form adimia to form kura kirese mitumi ya fibio ani atumi adimia ko hospital ewo tema anti pane de dia wo me sound adi nyina ma ya wiye nam se we de akomi body no se ma free apemi yare bibia ye okay wa huni pokoro no sometime one fie na wa body ni akere okoye na boni bibi basi but bibi su de abasi nti abusia baba spirit nunu ana wo kyerɛkyerɛ yade a wodi kan yade ye
epre ne nkwa ma ne ho eto na enrade ebeto odwasa wato anananom ewo ense edo yan for man for adwinkyere bia be cancer ento akase nso mfema ho na me hyase ewo Facebook live DJ opebia di mo opebia di mo edifi kumasi suame o se NDC enkai se wo nwo mankasa nwo mo ye ho nwo mo ye mankasa enwo wo de wo ye ho na aso ka ninan se 2024 wo ba ebiem wo sanso de onimiafo se chairman sabonsu san ba ene chairman odeno kwakwapia ba ena Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omampani abeditire ba osi ocha ne mentor Kwame NPP osi ocha no na kase no so watie nti afabro nya ho akokọ yate kokọ wura ba enso se 11 no ayeka yena sikasam wa ye den ne atimbi 11 no amoyen yesi etu 11 no sikasam aye enie osi we just allow cash out wherever we are so that they can withdraw the money anywhere everywhere. We won't send it till charges come. Ti ne dia no ozi kokọ wura ba na yaw Ahenkan FM more fire Kofi Bona osi ohwe live ewo Libya Ahenkan FM Ahenkan news no size. I love this station like tree love water and just ronko enkoma ne ba Henry a owo boto krum brekum west boto krum ewo brekum west bono region Kofi Bona aka Kofi title Libya and odi adwenkyere we efaba o hwe Facebook live comments appeal 2 osi ogbo mampani na nado dango gufu abaso pa ewo kwantempo a wakotwa tum ewo jase kan ene nimpotem ewo timantimu ogbo na abaso papa wa yade omana yigo ya ye amisko spelele ka so osi aka hawakumsin toaso na oyadwuma pa nya obi a onya adena wo de oyade enti ye be toaso na so wo de no so se de oyade enti ennumpu ne yabekase ye be campaign di ho dance pa da bi ade oya ne yenti ya ye di ho dance sisiei to se hawakumsin toaso na mintia Ahenkan FM potre mese a to tie ose Queen Elizabeth abribia ye be kawo ewo yakomam rest well Queen ne de eno amisko spelele ka so a Evans Anin Obuasu Tutuka aka Dr. Bawumia is our hope. I say National Commission Authority NCA. Wamunyai sa blocking no. Eyo necessary blocking no more yan. Toso munyai. Wamunyai na airtime papa. The pressure back room ti wamuhwe. Sa asma mu block no bi ye kwa enko. Obi ye text message enko no. Oso muhwe nyai. Wamuhwe nyai. Hele Selassie, I say patriotic voice, go so. No condition is permanent, and we believe in NPP government that things are going to be possible for the economy to be restored. Regards to Honorable Kennedy Akompreku e Japan, or say Ochian Papa, Sikasam no, Ebesen Jan na so Same Boache, or say if it is not in then I want me Brofo no de aban mi hu. Mi hu the spellings mi hu said yes ya. Send it or try. I say how can a whole political party which thinking to come to power nezo o trouble end this for no. O trouble end this for say mo maye mo pese mo ba. Ena mo kwanya mo moa na nyoma nkoye. Ena mo aze mo keka mo twetwa nan bubom. Ai. Kokowura abasa ba biem say atingo feelings atinka no otwe eno atwe na atinga okay no atingo feelings ana se ka se no feeling ya te da se mami fancy answer brand mama ntwa so na we SMS no wo mom de efa SMS na we ye boa Samuel wadi fi kokoben ana wose Ahenkan ye too much and ye poya man team send ye kasa the best in the east no ya jia boso ko ba obi antimi nyi free ensem ana to no so ede dia bana wodin chia ma ne mame Agata Okran a wo chese wo mo ewo oda morning star wona to wo mo tie kase kama osinyakopon enhira ye papa wo so nyakopon enhira
we so de ne de aba wo say Ahenkan news no fantastic and wa filia ne Friday night no aye kama ye papa na wono so chia wo say Richard edi adodo na different no ene Yesu moja ana wono so de aba we so bo asamo na ana wode eba ye na we so the free achim abenase wo say a friend fee that fee clothing ano ewachem abenase na oche se asamo Ghana student anato no so e dia boss Yakopon enhta ye papa onso Yakopon enhta ma me fa SMS no so ensi ha yeko na oya taxi driver e fro always o wachim asene anyi maajo ena sanso ene oye motofita owo estate right opposite the washing bay no opposite pepe from yaya